Ja sam Derviš Vinčević. Učenik sam 7. razreda prve osnovne škole Donji Vakuf. Na času bosanskog jezika nastavnica Azra nas je pitala da li smo radoznali ili da li radoznalost smatramo manom ili vrlinom. U zavisnosti od naših odgovora tako smo se i grupisali. Svi koji su smatrali da je radoznalost mana sjeli su na desnu stranu, a ja sam sjeo na lijevu, jer i dalje smatram da je radoznalost vrlina koju trebamo čuvati. Pismali smo argumente kojima ćemo potkrijepiti svoje mišljenje, a bilo je i onih koji su se u toku rada i sagledavanja argumenata predomislili i prešli na drugu stranu. Na sljedećem času započeli smo debatu. Ahmed se u toku debate predomislio i prešao u moju ekipu. Razmjenjivali smo argumente i moram priznati i druga strana je bila jaka sa svojim argumentima. I ako neko zapituje više, mi možemo čuti to pa da i on više zna. Nekoga previše interesuje određena količina informacija koju možda nisu vezani za to određeno što bude na času. Neko može biti uskraćen osnovnog znanja, umjesto da svi znaju osnovno, neko može da zna previše i onda se taj neko hvali da je pametnije. Tačno. Ali to nema radoznalost kao vrlina, u stvari to je radoznalost i težnja kod otkrivanja nekih novih stvari. Uglavnom, radoznalošću mi možemo da saznamo mnoge stvari koje nam mogu biti korisne. Naprimjer, mi možemo da saznamo, čitajući knjige, neke, podatke iz historije, odnosno iz prošlosti ili neke podatke uglavnom u sadašnjem svijetu koje nam mogu koristiti da nešto unaprijedimo. Svi, uglavnom veliki intelektualci, su uglavnom bili radoznali. Naprimjer, sada otkrivanje vatre, to je težilo kao radoznalošću da otkriju ljudi nešto novo, da što im može pomoći. Naprimjer, otkrivanje struje. Čovjek koji je otkrio struju je pomagao čitavom svijetu i on je istraživajući u stvari elektriciteta, čestice elektriciteta u vazduhu je u stvari otkrio. Radoznalost je, kao što smo vidjeli, vrlina, ali može biti i mana ukoliko nekoga s prevelikom mjerom interesuje nečiji privatni život i tada ne mari o svojim brigama, samo ga interesuje tuđi život. Također može biti i mana ukoliko neko postane dosadan sa informacijama koje žele da sazna. Nastavnica je obje ekipe pohvalila i proglasila pobjednicima, a da nisam bio radoznao, ne bih raspolagao informacijama koje sam imao. Zato je lijepo biti radoznao. Shvatit će to i desna strana.